ඔව් අද මස්කෙලියේ ඉඳලා බයිහිල ගෙනියන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක ටිකක් ලොකු වැඩක්. මේක බොඩි කිට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම බයිහිල ගේද්දි තිබුණේ නැහැ. ඊට පස්සේ බොඩි පාර්ට්ස් ටික සම්පූර්ණයෙන්ම මම අලුතෙන් දාලා ඊට පස්සේ කස්ටමර්ට මුලින්ම මම ඇස්ටිමේට්තුව දුන්නා මේ වගේ බජට් වලට වැඩි වෙන්න කියලා. කස්ටමර් ඕකේ වුණා. ඊට පස්සේ ජම්බෝ බ්‍රේක් කැලිපර් රෙන්දාල් හෑන්ඩල් එතකොට SMS ස්කෑන් ට්‍රැකර් එක තටු දෙකක් තමයි මේකට මේ මොඩිෆිකේෂන් කරලා හදලා දාලා තියෙන්නේ. අපි මේකේ බොඩි පාර්ට්ස් ටික අංග සම්පූර්ණම ඒ ටික මම මොඩිෆිකේෂන් කරලා ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ. එන්ජින් රිපෙයාර් මුකුත් කරේ නැහැ, වයරින් පැත්තේ ටික මුකුත් කරේ නැහැ. ජීටර් මීටර් අම්මා ඒ ටික දාලා ෆුල් පේන්ට් කරලා කන්ඩිෂන් කරලා අපි දුන්නා. ටික කාලයක් ගත්ත ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. අපි කස්ටමර්ගෙන් අහලා බලමු දැන් කොහොමද තත්ත්වය තිබ්බ විදිය කොහොමද දැන් තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. பைக்கள் மஸ்கேலியாவில் உள்ளது. மஸ்கேலியாவிலேருந்து வந்திருக்கோம் நாங்கள். இப்போ கொண்டு வந்து போட்டு இப்போ ஒரு 3 மாதம் இருக்குதும். 3 மாதத்தில் இவ்வளோ வேலை செஞ்சுருக்காருன்னா பெரிய விஷயம் தான் அது. ஃபுல் வேலையை முடிச்சிருக்காரு. பார்த்தா ஃபுல் சென்சர் மீட்டர்லாம் வச்சு கண்ணாடியெல்லாம் போட்டு புது சைலன்சர்லாம் போட்டு கார்பரேட்டர்லாம் புதுசு வச்சு எல்லா வேலையும் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே நான் வந்ததில் வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், மன நிறைவோடு போகிறோம்.